तपाईलाई म फेरि अर्को जानकारी गराएँ मैले आजको यो हाम्रो सरस्वती पूजा कार्यक्रम सकिसकेको छ। अब हामी यो अक्षरारम्भको कार्यक्रम हाम्रो यो सांस्कृतिक कार्यक्रम सँगसँगै चलिरहनेछ र म तपाईलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने यो विद्यालय शिक्षाको आस्थाको प्रतीक तथा उजागर गराउने उद्देश्य राखी आयोजित यो भव्य तथा सभ्य समारोहका मुख्य अतिथि हाम्रा आदरणीय गुरु श्री बमबहादुर ठाकुरज्यू भव्य उपस्थितिमा हामीले यो पूजा समारोह आयोजना गरेका हौं। हामी र हाम्रो विद्यालय पूर्ण विशेषता रहेको कुरा म हाम्रो मुख्य यहाँ समस्त अभिभावकमा अवगत गराउन चाहन्छु। यही साल हाम्रो विद्यालय प्रथम स्थान ओगट्न सफल भयो। मिस्टर प्रसन्न भक्तराज स्कूल कोऑर्डिनेटर, मिस्टर रमेश भट्टराई head of the special social department as well as the examination coordinator, उहाँको सब्जेक्ट चाहिँ सामाजिक शिक्षा सोशल स्टडी, उहाँ 8 देखि 12 कक्षासम्म सोशल स्टडी पढाउनुहुन्छ। म्याडम कञ्चन खड्का एकमा विद्यार्थीको परिस्थिति उच्च स्तरमा रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। मिस्टर भीमबहादुर श्रेष्ठ गार्जियन रिलेशनशिप अफिसर इन्चार्ज नेपाली डिपार्टमेन्ट, मिस्टर जयनारायण राजवंशी हेड अफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, मिस्टर सचिन सुब्बा, मिस्टर मणिक चौधरी, टीचर कैप्टन स्पोर्ट्स एंड स्पेशल टेक्नीशियन ऑफ इवरलैंड, मिस्टर बीके चामलिंग, चीफ अकाउंट्स अकाउंट सेक्शन ऑफ इवरलैंड, सारका राय, शिक्षिका प्राइमरी लेवल मिस प्रविशिका प्रधान, शिक्षिका लोअर सेकेंडरी लेवल मिस उषा सुब्बा, मिस्टर राकेश बांतोबा, टीचर्स फॉर लोअर सेकेंडरी मिस्टर संदेश पौडेल, mathematics teachers of Everland. Now he is having a class for mathematics for higher level. BSc in Science and Mathematics. Mr. Yam Gortaula, शिक्षक higher secondary level Nepali. Mr. PhD
CSC from Mechi Baumukhi campus. Miss Osna Nepal. Mr. Uday Gautam. उहाँ अलिक अशक्त हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यहीबाट I would like to call Simran and group for their performance in Saraswati Vandana. So let's all of us. And for the next performance, I would like to request NCC cadets to be ready for their performance. जय देवी सरस्वती देयो वरदान जय 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 महादेव जय देवी सरस्वती देयो वरदान जय 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 महादेव रचना तिम्रै हो जन्माएको आमाले हो घाँस काट्दा काट्दै बाउको जीवन यसै गयो दुःख सार्दा सार्दै हामीलाई के नै सुख छ सक्ने नसक्ने From grade 5 for his speech. विशिष्ट व्यक्तिहरू आदरणीय गुरुमा अग्रज दाजु दिदीहरू र मेरा साथीहरू आजको यस कार्यक्रममा म कक्षा 5 मध्यरत छात्र श्रेयस घिमिरे माता सरस्वतीको महिमा Right hand in, you put your right hand up, you put your right hand in and shake it all about. Let's do the boogie boogie, let's do the boogie boogie. Let's do the boogie boogie, let's do the boogie boogie and turn yourself about. You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in and shake it all about. Let's do the boogie boogie. Turn yourself about. Now for the next performance, I would like to call NCC cadets for their kukuri dance. And next, I would like to request Shivan Spago from grade 1 also to be ready for his song. Also the voting are in place.
Kukuri dance. Thank you, dear NCC cadets. Once again, please give them a huge round of applause. No further. Baby. Hello everyone, my name is Ananya Sister. I read in class 1. I love my culture. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Mukumang Limbu. I read in class 1. I love my culture. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Prismal Vittel. I study in grade 1. I love my culture. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Jayaka Giri. I study in class 1. I love my culture. Thanks. Good afternoon everyone. My name is Viva Shweta. I read in class 1. I love my culture. Thank you. Just want you to feel free. I'm not trying to lock you down. You gave me my own. Next, I would also like to request Lasang and group to be ready for their performance. Come on, dance to the tune. Workout is a mood. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and your body touched.
our grade 2 and 3 students for their drama. Please welcome them as well with the बिहान समयमा पाइला स्कुल पुर्याउँथ्यो नि दिउँसो पनि जङ्गलमा गाई मैसी चराउँथी माछा 13 वर्ष कि उलाई पनि मन त थियो तर बुवाले उसको उलाई पढाए भन्दथ्यो छोरीको मलाई भन्दा फाइदा र घाटा सम्झन्थ्यो के गर्दिन सक्यो तर ल ढाका साडी ढाकाको कपडा हजुर रेड कलर शिरबन्दी चेप्टे सुन रेड कलर
लिन आइरहेको छु नानीको अब सरस्वती पूजाको लागि रमिला बहिनीको पसलमा रिसेम क्रिएसन यो खाले भनेको ए होइन अर्को खाले अस्ति म हतारै थियो जस्तो भयो बहिनी रमिला बहिनीको म यस्तो रहेछ साथीहरू किन आउनु होला खै ल हेर त माला त भने छैन होला होइन माला त पोते लाउनु कस्मेटिक पसलमा सामान किन्न आएको यो किन्यो पोते